Ladies and gentlemen, good evening. May we request everyone to please all stand for the prayer and the singing of the Philippine National Anthem. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today, now under extreme threat of this pandemic. We praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask for your forgiveness for all of our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pag-ibig, dalas na sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa simoy at sa langit ang bagaw, ay hinatang tula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtinig, makituwin at araw niya kailan pang ay di magtitig. Luwan ang araw ng walang pagsinta, huwag langit sa piling mo. Ang hinigaya ng pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you, and you may now be seated. All right, again, good evening, everyone, and welcome to Naga City Event Center. First up, let's all give ourselves a big round of applause. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili for being here tonight. Ayan. I know this is still a challenging time for every one of us to be gathered in one place, but we are all here tonight showing our love and support for our city and for the industry, which is the events industry as well. Isa lamang po ito sa mga paparating pa lamang na mga program ng ating LGU para mabuhay ulit ang ating mga events. Palakpakan naman natin ang ating LGU for coming up with this very grand kick-off event for all of us tonight. Again, this is the Blue, Green, and Pink Collaboration City Hall Edition. Ngayong gabi po, matutunghayan nyo ang magaganda at syempre nagkukulayan ng mga collections ng apat ng mga best designers in the region dito sa ating lugar, dito sa main stage na ito. So palakpakan muna natin ang ating apat na designers. We have Mr. Noel Velasco, Mr. Ryan Gongona, Miss JC Bedrero, and Miss Aga Riñon. A big round of applause para sa apat sa kanila. Talaga namang inaabangan po natin yan lahat kasi
ang gaganda ng kanilang mga collection na ipapakita sa atin lahat. At hindi dyan nagtatapos ha. Siyempre po fashion show ito. Pero just for all of all of us, all the models are actually employees of City Hall. Palakpakan naman tayo para sa mga employees ng City Hall. Siyempre, homegrown talents po ang isi-showcase natin dito. And now, ladies and gentlemen, it's just proper for me to give the stage for her welcome address. Please all welcome Attorney Marion Eloisa Legacion. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, ladies and gentlemen. Our City Mayor, Nelson Legacion, Vice Mayor Nene De Asis, our great men and women of the Sangguniang Panglunsod, magandang gabi po sa inyong lahat. Babanggitin ko din po ngayong gabi yung mga taong nagbigay buhay sa ating okasyon ngayon. And without them, I don't think this affair will be a success. The sponsors who did not hesitate to help the Naga City Livelihood Incubation Center to come up with this first of a kind. As you see on the screen, it's blue, green, and pink collaboration. Designers, choreographers, makeup artists, vloggers, and photographers are into this activity. And the persons who will showcase their creation, their miracles of work, will be our very own City Hall employees. Let's give a big hand of applause to them. Of course, this affair will never be a total success without the congressman of the 3rd District of Camarines Sur. Please welcome Honorable Gabriel Bordado, Jr. When Mayor Nelson assumed his post as city mayor sometime in 2019, I was privileged to work and in fact observe the City Hall employees who braved the 8-hour stint. Some of them have already aged through time, but mind you, majority of them still exude the femme fatale look, the chivalric, gentle men, smart look, and even the Git Elon aura were all there present. In this activity, all the members of the society are represented. We have the men, the women, the PWD group, and the Git Elon, the members of the LGBTQ. Why? Why do we have this collaboration? Simply because we would like to put Naga back to its heights, back to the time when the Buena Familias were there and showcasing part of our culture, which is the fashion, Vogue, and the runway will, I think, best to be part of the Naga city culture. Kaya po, kang sinabihan kami ng Naga City Council of Women through the leadership of the Vice Mayor, Nene De Asis, di lamang kami nagduwa-duwa. Why? Because ang yaon sa Happy Souls, tataong magbayli, tataong magkanta, tataong magrampa. Sa kataugwaman po kitang maray-maray na mga titindugon sa mga pag-agi-agi sa syudad, sa City Hall. Sabi namin, I think it's time to put Naga back on its track where we showcase the best of our talents. Kaya ako po nagpapasalamat. Ugmahon kami kang mag-iyo po si Ruel Velasco, JC Bedrero,
Aga Riñon, and Ryan Gongona, together with the rest of our makeup artists, Lan Magas, Nilo Delgado. Ito pong may mga pangaran na, Chano Amaro, Noli Ledesma, Vice Cada, Gabus Businda, even si Chucky Enciso, who started out helping the city to being a dancer, yaon po ngunyan. So sabi mi, dapat yaon ang BPO, yaon ang BPO 1, 2, and 3, and all the people in the upper echelons of society should be here. Kaya po, without further ado, please take a rest. Garuman lang po kita masini. Let's enjoy the fashion show. Good evening. Thank you so much, our First Lady, Attorney Marion Eloisa Legacion. Talaga namang napakaganda ng intention ng event na ito. And hopefully this won't be the last but just the start. Sabi nga ni First Lady, di ba? Umpisa pa lamang po ito. And again, talaga namang magiging proud kayo sa mga fellow employees, talents, at lahat ng mga kasali ngayong gabing ito na isa-showcase nila lahat, pati ang kanilang pagrampa, mga naggagandahang damit ng ating mga designers at employees. Now, we've heard the First Lady. I think this night will not be complete without hearing it from our Honorable Congressman, Gabi Bordado, for his message. Palakpakan po natin si Congressman Bordado for his message to all of us as well. Maray na banggi po sa Saindo Gabos. Maayo na akong nahihiling. Actually po, dahil ko aram ining nalawgan ko. Grabe ang pagtubod ko sa satuyang First Lady, si Attorney Marion Legacion. Kan sinabihan niya ko sa bagong magbulos kagab, mag-coat ka, ginibo ko man. Pero kang mahiling kong si mga pag-iriba ko, dahil nagturubod, balik giraray ako duman sa bihikulo, tinanggal ko si sakuyang necktie. And paglaog ko digdiyo, nahiling ko si General Omar Buenafe, naka full coat and tie. Alagad aratyan, narisakong, hinali niya na ang tie. So, maray na banggi po graray sa Indo. Gusto ko pong i-acknowledge ang presensya kan sa tuya pong Vice Mayor kang Siyudad ning Naga, Vice Mayor Nene De Asis. Yaon man po digdiyo sa inutan, si Councilor Jose Joper Perez. Yaon po si Dr. Sunny Ranyola. Yaon po si Dr. Jesse Albios. Yaon po digdiyo si Councilor Dodit Beltran. Di ko na nakakabiristo daw. Kaiba na po ang First Lady niya. And of course, all the other members of the so-called, ano itong pigsabi ni
First Lady, the upper echelon, sa kabos pong yaraong digdi, na dai ko nakakahiriling, medyo talaga apektado ang sakuyang vision digdi mo niyan. Salamat pong maray, and pigdadangog ko subago si Master of Ceremonies, na pigsasabi niya na iniyo ang enot na oportunidad tang magkasararo pagkatapos ning halawig na lockdown, halawig na problema sa pandemic. Alagad pinahiling baga kang administrasyon na iniyo sa pangingenot po ni Mayor Nelson Ligacion na ang pandemic, ang bagyo, maski pa ang linog, daikayang takuton ang mga taga-Naga, lalong-lalo na po ang administrasyon niya. Minsan grabe ang nangyaring kasakitan sa Satuya. Ipinahiling po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis asin pag-iriba na talagang makusog. Makusog po ang satuyang paglaban sa anuman na kadifisilan. Nahiling ta na marayrahay po ang naging resulta kaniyo. Marayrahay ta ang Naga, pinangaranan bilang the most competitive component city of the Philippines. Yan po sa liderato ni Mayor Nelson Ligacion, asin ni Vice Mayor Nene de Asis, asin ang entire sangguniang panglungsod. So bago pala nalingawang kong i-acknowledge mismo si General Omar Buenafe, nag-abot naman po si Councilor Oying Rosales. Tama? Okay. So dahil na po ako magpaparahaloy, tabaka mag-meeting di aban si Papo ako digdi. Hahalaton ko na lang po ang pagruluwas kang mga magagayon tang models, homegrown models. Sabi po kan sa tuyang Master of Ceremonies. Dakula po niyong onra para sa kuya na makaibanan po digdiyo sa project po kang Happy Souls. Happy Souls. So, congratulations. God bless us all. Thank you so much, Honorable Congressman Gabi Bordado. Sa lahat talaga ng mga events ng ating syudad, palaging in support ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado. Palakpakan naman po para sa kanila ulit. All right. Now, ladies and gentlemen, this night will not be complete if we will not be able to hear it straight from the man of the hour. Please welcome, for his welcome message to everyone here tonight, Honorable Mayor Nelson Son Ligacion. Minarahay ko po na dai halion an sa kuyang necktie. Dawa na po may iba na naghali. Ano sa iling nindo? Okay man. Bagay man. Kung ang pagbabasehan, iyo po ang attendance. Sa okasyon na ini, mala po nga ni takadakol pa ang nakatindog sa may likudan na parte, sa may inutan, I mean. Matrayumpo ang ikukondusir na fashion show. Kaya sa tuya pong palakpakan, ang mga organizers kan fashion show na may titulong Blue, Green, and Pink Collaboration. Sa pamamayo po kan Happy Souls na pinapanginutan po kan sa kuyang esposa
Attorney Marion Eloisa Ligacion, Maris Abante, asin mga pag-iriba. And of course, in cooperation sa satuyang ina kan syudad, na iyo po ang nanginginutan sa pagtulod kan interes asin pagprotehir kan mga diretso kan mga kababaihan. Palakpakan na po Vice Mayor Nene D. Asis. Siyempre naugma po kita, nayaon ang representante kan Tercer Distrito, kan Camarinesor, Congressman Gabi Bordado Jr. Sa mga pag-iriba, sa sangguniang panglunsod, yaon po si Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Joe Perez, Councilor Judith Beltran, asin an sa iyang esposa, si Teacher Cathy. Siring man po, yaon na, ang sa tuya pong top-notcher Councilor Oying Rosales, and General Omar Buenafe. Kaibanan po ang sa iyang magayon na esposa, si Ma'am Chico. Sa tuya po gabos, uy, di pang malingawan. Ang sa tuya pong dentista, Councilor Doc Jess Albios. Day ko aram bad igwa pa dyan na iyon na, si Councilor Joe Perez na-acknowledge ko na. Sa tuya po gabos, nayaon po digdi. Nag-abot na si Councilor Buddy. Day ko kaya nahihiling, madurdiklum kaya baga. Yaon sayin. Naabot pa lang. O, palakpakan ta po, Councilor Badong Del Castillo. Makaugmahon po baga na matapos ang halos 2 taon na nalimitaran si gabos na ginigibo ta bilang individual, bilang komunidad, asin bilang sarong syudad. Takan Marso 16, nagdeklara po baga ang satuyang presidente, ikinaag ang bilog na Pilipinas sa irarom nin public health emergency. Ipinasairarom man ang bilog na Luzon sa irarom ning enhanced community quarantine lockdown. Asin puon po kaito. Grabe si satuyang naging pagsakit. Nadagdagan bako lang kan COVID-19 pandemic, kundi iba pang mga kalamidad. Alagad, ngunyan, puon kan Marso 1, ang totoo po kayan, habang ang ibang syudad sa Bicol Region, yaon pa sa alert level number 2, kita po sa Naga. Puon Marso 1, nasa irarom na nin alert level number 1. Asin, ang gabos pong ini, resulta kan sa tuyang pagtatarabangan. Nagtrayumpo po kita sa anuman na angat, sa anuman na hamon, na inatubang ta. Asin ako po nakakasiguro, kung igwa pa man, sana mayo na, alagad kung igwa pa man, sa satuyang pagtatarabangan, kayang-kayang malampasan. Asin dawaan po ngani kadakol ang angat, kadakol po kitang naginibo para po sa satuyang syudad. Ang sarong ebidensya, ini po mismo na event center na ini, kung sain yaon po kita.
Libre po baga ini sa Satuya. Hali po sa Department of Public Works and Highways na iyo po ang Satuyang napakiulayan. Kadakol pa pong iba. Gabos po ini, madaranin karahayan, mabukas nin mga bagong oportunidad para sa Satuya. Kaya ang okasyon pong ini po para sa Sakuya, para sa mga pag-iriba, very symbolic. Ano po ta very symbolic? Kung baga, tinutugutan ta na. Si anuman na mga aktibidades na sa laog nin halos 2 taon, da ita pwedeng gibuhon. Alagad, ninuli tayaon na po kita sa alert level 1, asin sana padagos pong magrahay an sa tuya pong COVID situation. Di bako lang ini na fashion show ang inaasahan ta na mangyayari sa mga masurunod pang aldaw, mga masurunod pang simana, masurunod pang bulan, asin taon. Ang totoo po kayan, pigihiling ta po ang 2 mahalagang bagay na mautang mangyari sa Satuya pong syudad. Ano po yan? Number 1, si pagtugot asin eventual na mangyayari na face-to-face classes in all levels, elementary, high school, and college. Panduwa, manonood po sa nakagawian tana, lalong-lalo na sa bulan na Setyembre. Peña Francia Fiesta. Gabos na mga aktibidades na ginigibo sa bulan na Setyembre. Pag dai po nagbago ang sitwasyon o kaya pag padagos na nangyayari, dawa po igwapang COVID, basta't dai pong gayong dakul, itutugutan na po ang Peña Francia Fiesta. Kaya, as I said earlier, this fashion show is indeed symbolic. It is an indication of our desire to go back to normal. Marhay na pagkabangi po sa stuya, kabos! Naga na! Naga na! Thank you so much for your message, Honorable Mayor Nelson Legacion. Grabe naman talaga ang full support ng ating LGU headed by our Honorable Mayor, Honorable Vice Mayor, and all of our city councilors. Ginirabuhan po ako. Sana po talaga, Mayor, daina, maglala pa ang sitwasyon tangunyan para po talaga maidagos sana ang Peña Francia festivities. Palakpakan naman po para sa Tugabos! Wow! Thank you so much for that beautiful update, Honorable Mayor. Now, aram ko po, gabos kita excited na talagang mahiling ang satuyang naggagayunan, naggagwapuhan ng mga employees. Sulot ang iba't ibang designer clothes na prepare kang 4 na top caliber fashion designers digdi sa Naga. So puunan ta na po, without further ado, this indeed is a night of color, fashion, and passion na rin. Please welcome our employees. Pero bago sinda magsulot kang sa inda mga designer outfits, patikim pa lamang po. Siyempre, proud sinda na employee sinda kang sa tuyang City Hall, isu-showcase mo na ninda ang sa indang mga sadiri wearing their different department uniforms. Now, ladies and gentlemen, I present to you the Naga City Hall employees in their respective